دمو چخه خوش به تماشاگر روناهی تیوی ده برنامه کی تایبت ده درباره روشا روجاوای کردستان و باکور وجلات سوریه ده تایبت پشتین وان ایریشن جعلی حکومتا دمکی و لسر هرم چبو دمان دم ده اول هفکرنا بیستونه چلا و تبلیبونا ریوبریا خسر آنگو سازین ریوبریا خسر دنا و سازین حکومتا نوندیا شامی دم جوینا میونخ گو شانده که روجاوای کردستان تیدا بشدار بو و به الکلگه حکومت آدم کیا شامه توی جوینان بون اف مجارن هانا که امدوی برنامه ده هول بدن گو روناهی باویجن لسر و تیبت جی اف لحف کرن چوا به ریوه دچه هفپیوینا ما به هف سروکا دسته یا تکرین در ویاری و بریا خسر رزدار الهام احمد ریا رزدار الهام دنباش دمش دیمنی گو در کت پیش جواکی او صافیم کرد یعنی رای گشتی نتنی روج آوا گو ایدی جنهاوشون دوی مجارا تبلیبون انا زوتر چبه و هنک اشارتن گو روش ارینیا ون بفیرنگی شروع دکن يعني او تفليبونا الميونخ تشيبو بشانده كي هفبش ما خواست ام ديمانك وصا بدن ديمانك جيشتي يعني رايا جيشتي و رايا سوري جي ام في مساجي بدن كو دي چرچوا قبول کرنا متقابل يهفدو ام آمدنا يعني د صاحين في دولتي دا جي تمثيلك هفبش وريكرن دوی چرچوه دا مساجین هفبش ورن داین دا درباری باش کرن روشا سوری دا ام تف بخبتن ما خواست ام مساج کوسا بدن و هنجی ام دوی نیرنی دانه کو ام آمدنه يعني جبو سر راست کرن روشا سوری و باش کرن وی یک هلوستی بهفدورا بخبتن لی شیوازی کو قبول کرن که متقابل چی ببین هف پاریک هبه بله تدبيجي ام دمت تدبي مد خواست اف خواستك دؤالي بو يعني نونرين حكومتا دمكية شاميجي همان فكر بون جبر قد داخوياني كي جالي وزير كار دروي امريكي دا دركت كونغرا چپماني دا اف قد قم حكومتا دمكي ثاني بيشوازي نكر حتاني كردجي دناو دا جي خو گردن لورد كاري دهازي تترجمه زلالكي دانوستاندنی ما هبون لگل نونری امریکا بری چونیجی دما چونیجی هم دانوستاندن هبون وانا ام آگاهدار کرن یعنی گوتن داخازا ما اوه herhalde جالی شامی رو جی گوتنه کوب شانده که هفبش جوین ورن کرن به تیبت جبو دیتنا وزیری کاری دروای امریکایی دوی چرچوه داخازک چی بو اما اساس یه مجی برانبر وی داخازه تو اوه تو هلوستك ما جدا نیم بو حتی اموان امرو نشتن نقاش کر امو شامه وزیر کار در و من نقاش کر یعنی درباره هفدیتنا دوی چاو به جوین وب چه شیوازی بین ر خستن کرن نرین ما هفبش هبونه اف لميوني خبريا وينا كي جبو چونه دانوستاندن تنبو بری چونه دانوستاندن اساس يعني وخواندن دمك پرکندا چی بو يعني روجين داوي بو آمده كاريان ميونخ دهات كرن دوی چرجوه ده ایدی همان پر بشکل کی لزگین آمده کاری چی بو و چوین چی بو حتی شام جی هات آگادار کرن کو چوینک مهی و ویشه وزی ام درکتن لی پشتی وی ام نزانن یعنی ایدی راضی بون نراضی بون ده درباری بشدار بونه ده از تخمین دکم احتمالا نیرنین جدا هبون نرين جدا يعني ديماني قدر كديس از ببيجم كاريا جوا لور دام شاندن وسوريا جالية جقناغي كدرباسي قناغا كجدا كر حتى انها هر كاري هاتبو كرن جالية حكومتا كي جو تنب سر حت تشفى يعني سر امبيجن آلية كي سياسي يعني جالية كي تني السوري لهاتبو ما شاندن إذا أفناها هف باريتي دهبو هنك الديجي في هف باريه ديجي جون بشك جي ريفبريا سوريا بن دركتن نرازيبون نكي بيرنجي هبو يعني بري ام دركفن ما شام آگاهدار کر جبو چونه و ام دركتن يعني جبالكو پرد زمانك تنگ دا هف چوين بيك هات لور برسيف ما گرتبو كو داخاز هاتبو کرنج شرع كو چوين چينه و حتى ام هفده فين بكن يعني جي ام لهفده بكن
دوی واریدا او کوسا نینه يعني ام تشوبون قد يابو ويك جي ام السرچل هفده بكن يعني پیمانك نافبر مده هيا وی پیمانا گاف بگاف بيكتي بشك مايا بشتاربونا حكومتي و بريارين سوري پیشاروجي چه ببه مسألة دستور مسألة حكومتي تمثيل واناجي يعني خالك پیمانه گرك بيكوري دوی واریدا وصا تم بنیت نباش نزیک بوین راست نابه دماغو تبلیبونه که حقیقی چی بو تشارکی یعنی هف بشی چی بو همو تیکلین ایکو ام يعني دانستاندني مهنا متقارن تاخن خدمتي سوريا که جبو همو سوريا يعني جبو همو بيكاتين اي سوري تيدا جيان دكر جبو يدوي واریدا يعني مسألة تبليبوني جواتين بويشي وازي يعني تشاوا أمي كارب النفط تنسيقه كي باشتر ضب ماشن جوي راجعين فكرين ليه دبي تبليبونا ماج أو رهبي يعني نونرتيا ودبريا شامل هبه دبي أو تمثيل حقيقي هبه حتى ناهين بروبلم مثلا بله باشد إشارة بيكر مجارة بيك أنينا الهفكرني چه زحمة إنها البيشي هنا يعني أزمونة كي نقلك قشبين يا الهفكرني بحكومة عدم كيرة هي ده أداري هذا بن بيكرن بشترى يا شيخ مقصود وشرفي هذا بن بيكرن وصا دوام كر الهفكرنا بيستو نهي تشلا زحمتين اللي بيشيا ويتشنا زحمتي أوكو د پیمان ده حمي خالن كو مالسر لهفد كربو خال حمي حطبناها نمشيانا لسر هناك مجارة تركيز هي مجاري اي أولكارية مجاري اي لشكرية مجاري اي إدارينا حتى اي إدارية كو بيوست بوما بيوست يعني تيدا غافورن آويتن أوانا جهين سكينين مثلا پنابرا وغيرا پنابرا جهين سكينين آستنگی یک اون يعني خطابة كراهية يعني خطابة دجبرتية دناف جواك عرب دا هي دا آستا جور دايه و پرش بويتين رجاندن و فياجي خطره و اف نقاش نكرگو اجد علي امبيشن رجعنا فرمية حكومة دمكي وتي كرن زيادة بله افيا قالك جار هاتي زمان وانا قلتي اميل سربس هكنن فقط دبراتيك دا قاف ناين آويتن يعني اوكو صحيح يك جي آستنگي مجاري هشمندية يعني هشمندية كو ام چاوي پیمانه تيخن براتيكي دباك مثلا د ميكانيزم دا آليات دا برسكريك در بكهن اما كو ديالوج بردوام به وان برسكريك حميج اعتراض بن ماشا اف امبيجن برزغريكن جوهنا انها نخلي دي تجهنا يعني بالجبواتك شاندن مجارين آستاب چك بوينا هيزن باراستني او توغاين قصدا مجارين پرورده مجارين جن اوانا بيچاو ورن چاره سر کرن گاف دوا دهاتنا آويتن يعني جي هين دس بينا كريا امبيجن او خالن طيبت يعني ايجو نلهف كرن لسري هي نهاد مجاري ليش كريدا يعني جنودا لوقتين افكرن هر دا وقتا كو لواء هبه ويتشكي وانجي هبه يعني لواءك بيتشك ويتشبكي يعني تاني نابع الاشكار قافا كو تشكي ويتنبه فيا جنودا تين افكرن ايدي زرافيه ويتشنن از بخون ند حمو زرافيه كي هبوج عليه وزير کاری در وده گو گرگ شیبانی گرگ چک گران بین را دست کرن يعني او تو جاين قصد يوجا گو گرگ بچک سويكي اف نقاش هندرينن يعني وزير کاری در و چگوتي چوا بويا ما اف نقاش هندرينن كوميسيون بخود ناف هفتا نقاش اويتكن در وی مجاري جن مجاري كي پر جديه يعني بشتاربونا جنه ج نافندن بريارا ج سياسترا ج قادن جيانرا لقالوان هناك سينور داره بربرز سينور داره فقط الجمع يعني حمي قادن ده بيشوي فكريه بشتار بنا جن بر اكتيفه ده افيا استنجه يعني انا سيستم ماي هفسروكاتي هي لقال دولتي
اف سیستم تونه ایدی ویژن به چه شوازی بشتار ببینه پرسکریکه بشتار بنا یه پجیج ارتش را مثلا جمعنا تونه الجمع هیا اویا پرسکریکه وانا پیوستی به دیالوگ زیده مجرى يبجي هي. نهات يدر باسكرن هفكرن سرچنه وجويد ناف توغاين او هين دروجه بده هين روجه بده هين حسب نبويه يعني نقاش ويبداوي نبويه شخو متخص فيجي برسبكم هبونا وبخوا د شانديا سوري دا لكيلكا فرمانداري گشتي هذا سوريا ديمقراطيك مظلوم عبده والكيلكا شيباني ده هفديتنا دا تمثيلك اصلك بلند ابو يكم جارا بشتي روخاندنا ريجما باس دردكوي بيش في حكومة بريانها جنك يعني تمثيل سوري نكريا اف هبونا و تيبت منديه كي شاندايا روجاواي كردستاني بو يانج دكاري ايدي ببي وكي دستبيك جبو حكومة دمكي وجبو سوريا بگشتي ببيت درفداين ريفكرن لبيشيا جنه يعني اما هيفي دكن ببا نمونه يبيش روجين تبلیغون جنه پر اکتیف هبه همو شانده و همو قادن سیاست ده. ام وی هیوی دکن لگل کو براستی زحمتی وی هنن پرسکریکی وی هنن يعني حتى کو دستور سوري دا يعني أو جشتي دستور جشتي سوري دا أفيا مسوجر نبى بشتربونا جنوي زحمتي تدقلك زيادة هبن فقط اف بشتربونا ما شاندا روجاوا بو يعني وقتا کو لوی دریم آمده بوند همین شاندین روجاوا ده حتی نتنه جن بشتار پیشنگه يعني شاندین کو روجاوا درد کردن تکوشین اوی دوام ببیج بو کو روشا جن دندری سوری گشتی ده يعني ما في وين مسوقر بن قرداي روشا هندرين والهفكرني مجارا كوش براجي قالك مجارا كحست يارو تكرر بيجي سرانسري سوريا كرد لسر اساس الناسنامه هاتن كوش بركرن يعني باقش كرنا كاتنيكي تشيبويام ام بخوازن نخوازن اف وگر قالك جرنجا لي دي سجي جارانتيا وگرك باولا بر روشا ارتشو جروبين تشكداريان دنا حكومتي ده قالك ما ترسي دارا نجبو ولاتيان نجبو جهاني افيك تيغوتن افي تشاواتشي بي عالين چافدير هبن تنبن ويفجرك تشاب أو لبي بيدا كرن يعني چافدير باور ناكم مسألة چافدير تيبت بيجن واجتا ام دشوبينن ليدان وستاندني مال قال سازين نتوي يكوي چيبونا تيبت جبو آلي كاري كرن بجي كرنا خلقه دا لقال شاميجي قالك يعني هما همي جبينو بيماني قواتن امزا كرن همي دا جهية جبو وقرا أولا خلق حرمي وچونيش باتفاق چيده به يعني وصا تك آلي چينابه يعني باتفاق خلق گرك وگرن يعني دوی وارده وصا شوازي ريفا برنا مثلا عفرين دبي خلقي ويب ريفا ببن يعني بناف ريفا بريا ويدا بناف هزي ويني أولا كاري خلقي عفرين بخط تدابن وصا بفي شوازي أو بخو كاربن تمثيلا خبكن وك هرمين دن حمي يعني وك هرمين سوريان جيان بيجن بارزگاهن اي سوري دن گشتي لورجي دبي همان شواز بيان بله درباره ستاتویا روجاوا دا نها وك يعني خواست نوسا بدن نشاندن وكي جو ایدل ویدر ستاتویا کی نما هر تشت اللي گرک خوهل وشینه و به رباز عما يعني جي بترزمة هرمين كرداجي هرمين باكور روجاوا جي ورن بري وبرين ون چاول وی کدنرن و اف ستاتویا روجاوا هي د الين ناف دولتي دا چقاست قبول کرن يعني قالك داخوانيين جو غرك تبت منديا كردا هبن كرد خبري وبن مديتن لي وير رنگ و ستاتوي الشكل وي بچلوه نه افری و بریا گلوه داری هات آواگرن و بسالا هرم بری و برش اساس عالیه ناف دولتی نه نمونه که ندهات قبول کرن بروفا جیوه دستک جوه نمونه را گلک زیده هبو يعني مثلا دولت يانجي أمبيجن ولات يانجي واكين ناف دولتي ويجبوي چه لديجي
رولا جن و آزادیا وی و بشدار بونا وی ویش بوی چل دجوی درکبن وهانینه پررنگی دنا آره ویست مثلا پررنگی بونا ویش بوی چل دجی چاندا کردی بن مثلا وی چما دجبریه بکن کرد بناسنامه خو به تبلیبونا خو به اراده خو بشداری وی جواکی ببین بشداری وی دولتی ببین ویش بوی چل دجوی بن نه دجن يعني فقط پرسکریک چیه؟ یعنی دمجاری اوی دا دمجاری سیستمک وها دموکراتیک ده ایکو دیرک یعنی کرده هر تمش بو خود تهدید دبینن اوانا دجبر يعني مینا دولت ترکیه مثلا امو ساجی دبینن يعني ایکو هری زیده تر اف تجربه اف نمونه خسته روژه یک جی دولت ترکیه يعني ايجو تنري ناو آلي ناف دولتي دا هولدانك ايجو في نموني ج اورتيراكن تشتكي وساطنا بو لأف بإصرار دخوازة دولتا تركو يعني دولت تركيا رولا ويت تيدا قالك البيش بو أبزانن يعني لوبيا كومشانت بريكور جاندن ضغطك سر دولتك سر سوري ضغطك ودامش هندن يعني أبويا قاف مشو باندو و پر ديار بو البرچاو بو رولوي جبوكو جهولي راكي عسكري إيرش كر سر عفرين لسر سريكاني منبج وهرمين دن تفي دبلوماتيك أو قصة دجبريا خو نشان دا وبحمي آليا را آخفيش بوكو واتي كليماني ناف دولتي قطبك جبو دستكا كواليسيونيش قصة را قطبك بحمي شيوازا يعني إمكانه درفت حمي خستن حركة جبوكو في نمونج أو سراكي دولة تركيا مذكرنا فيلها فكرنا داوي تركيا تدا آلية كي مخاطبية دانو ستاندني بو وصاحات ناس كرن جبو هنا كي سردانا ويا ميوني خيجي ديسا بحثا تركيا وكي يقول تركيا أري كربي دبن چارچو ويا قو غرق الفيديو إن إيقو بجدار ببن همي اندام ناتوي أري كربن وهن تشتين وصاحاتن قوتن چخاص تركيا رازي بو جوي چوناوا آداوي يك آديترجي يكسر بتركيا ردان وستاندن جبو آگربسته که جبو الهفکرنه که نبرا سوريا ده ایدی روشا سوري وك ولا دخي چه آسته ده يعني استخمين ناكم تركي تام أريكر بيجبو چونما بشك هي دو تركيا دا ايكو براستي دجبريتك بشك هي ايكو كتي ناف بيواجوها ديالوگ و آشتیه و بشیوازه که يعني دخوازن في برسكريكا چار سر ببه لی بشك هي خورته جي ناوا دولت دا ايكو ناخوز يعني پرزيده دجبريه دكن وحتى ضغطي سر حكومة سوري دكن داكو يعني نافبر ما و في حكومة دا جي برسكريك چار سر نبه ديالوگ بسر نكوه حتى ام بيجن يعني وك ما في كردا مسوگر نبه دوی وارد هولدانی وان پر جدینه و یک جی ایک بو سبب وی ایرشین وی داویه درکتیه و قردینه کرم و شره او باشی ای آلیگری شر دهندری ترکیه دا رولوان پر برچاف شیم برگو اره او کس هین لسر کارن هین لسر وی دجمناتیه لسر هولدانی قرکرنه دوام دکن يعني بواتای که دیتر مترسیا شر لسر هريمه ما لسر جواكا ما هين دوام دكي او هين هيا دم داخوانية نوصا نرم ددن لي بجيشتي قف خارنه انا هاجي او خطري هين هنا بردوامن ودشو بينم پر جنيزا جبوكو بتشي وازي بترنجي كرد لفي دارين نبن خودي ماف لسر کارن و خباطا خوشی بردوام دکن يعني حمو اللوبيا خو حمو شبكي خوي ايه شر و دان و ستاندن حركات دن طب چه استمرار دکاره ببیجه اف شر داوی لسر و بریا خسر شر ترکیه بو دنف سوریا دا پیدا کرن يعني لسر سوریا فرض کر وصا ازدكارم بيجم مثلا پیمان ده آداره
اکو هات امضا کردن مثلا دست به که داخویانی وان درکتن نرازی بون و سوک شوقی دا بون پشت را وقتا کش هنک شرحاوی شیرووا پیمانش عالی شامه دا جوان را هات کردن وصا وک رازی بون آخو نشان دان جویشون دا جی پر زیده دناف دا بون یعنی تشتێک و ئەم شام لەسەر لە هەفتوو دکن دەدمەیزاند یعنی پشتی وێ یا ئەرێ یان نا ئەوەک دەردەکەت یعنی هەلوەستێکوان دەهاتە دیارکردن و داخوێنیان خۆدا هەر دایم گەف هات خوارن یعنی بە تو جاری حتا کوێ شەڕێ داوی دەرکەتیژی وەزارەتا پاراستنê ê karê derva bi rengekî aşkere tim dawa şer kirin û binda rêxistin kirin yani ji bo ku va گروپین ای گریدای وان دناو ارتشا سوری دا یعنی او بکن تخن حرکت همو او خو یعنی امکان خو دناو وزارت پاراستنا سوری دا باشه بود صدمی ویشاری بله یعنی مرود کاری بیجی نهاج دانستاندن هیا دیسه جی ندوره گو آماده کاری ایشه نو دکن أنا هاجي أو هنن يعني أف نتجاوب شامي ده مثلا بيمانه ده يعني شيء أم بيجن جراني كرن جران قاف أفيتن إشارة كده ده در وی خطابا دجبری آکود ناف جواک عرب ده تیمه شاندنه اویاجی إشارتك دنکو ناخازن روشیدی ببه يعني اف باستقراري هر بردوام ببه و جارك ديجي يعني بتشي وازي بيكو كرد بكار بالنفس بقرن تشي وازي كيد نافا فيري بليدا جه بقرن ناخاصن رنگي كوج بو كردا مناسب دبينن گنجاف دبينن دبيجن كرد يكون اصلا خو انكار بكي دكاره د ريفابيليا د جه بقره و دكاري الجي خوشيان بكي كرد يكون اصلا خو انكار بكي السربي أساسي يعني أو كرد جبوان تي قبول كرن أما كردي كو براسي يعني هنديك ما في جبو خوازي بيجي أفيا دربي أوي دربي راسية حركات دكي ودجبرة دبيجي جبوجي أو دكي يعني هاول ديك وجو ارتراكي يعني دفي وريدة أوك هي مجاري إيه تيبت سر مثلا كرد وعرب يعني أف هاوداني درخستناش انتو خواست لي برس بكم راستي ها گله کار جوی راحت کردن مرود کاری بیجه ودگری هین دما رژیم باعث و حتی روزمه ایروجی هین اف دوام که هودانا آنینا برانبری هف دیجبر بوین پیدا کردن شری نفخوید نبرا کرد و عرب دا پیدا کردن لی ام دزانن گو جواک عرب بشه که مزن جه جبوی شریجین حاضره و کردارد نوه پاریه ده ریوبریه هرمه دیجی. ایرو جنوبرا هگرم ببیجن دیزاین کرنا تکلیه کرد و عربا تکلیه بیکاتین هرمه بگشتی سوریان ارمان بیکاته هنه چتی خواستن چت که سر ملی وده وک ریوبریه خواستر تمام دمیده برپسیاری شامی جد وی درباره ده چیه؟ ده في دم شهر ده يعني دم بهوري ده يعني اوك برزي ده شرخك يعني برجبونك كت تيكلي جلان جواكان كرد يعني قاوا كو بناسنامه خول سر آخا خو جيان بكي ناتي معنا كو جرك دجبر بكاتين دنره راستيك هي ايفي هرمي كرد وعرب ناف هفدا جيان دكن يعني جندك عربة جندك كردة جندك سريانة جندك إذن يعني زيدا جو ديموغرافيا كتيا ناف هفدا هناك بزانبون هات كرن يعني وك جوهرتنا ديموغرافي جالي سيستم دا جالي دولة دا دما أسد دا هاتي وجوهرت اف جوهرتنا هرشي بويا ليد أنجام دا كتن ناف هف يعني فيشي وزي خطابك دركت في داويدا خطابك دجبري كو جرك كرد وعرب بالصلاة بهف دورة نافا الشر كده بنكو خلاص نبي يعني هولدان أبو لي كو أم راستي وصالي مزابكن بروجا كو لفي داري هات أفكرن بروجا كريل بيشي في شري قرت
اف شر وی داویه بزوراکی هات درخستن یعنی هات فرض کرن لسر عربا جی لسر کردا جی هات فرض کرن جبوه اموسا او نکن کو سانکی اشتا عرب حمی خاینن به ویشی وزیشی رو فکرن و گاوا کتب ام وید بیجن تی معنا کو گرک به سالا لسر وی جغرافی ام بکبن ناور شرکی دم دریج به هفدورا یا برووا جیوه کرد شرطك أساسية كل سر آخا خو بناسنما خو بزمان خو بديروكا خو بهبونا خو جيان بكي مجبورة وقرك دنافا رنگی که خسربونا جواکا خوشی دبی پاراستی بمینه لی دناف تیکیلیه که جیرانتی تیکیلیه که گلان به هفدورا چاوک و عرب به ناسنما خوشیان دکی کرجید به ناسنما خوشیان بک یعنی خودی همان ماف بن لسروی جغرافیه جار یعنی خسربونه داجی جواکا کرد دکاره خوری خستن بکن ده دستور دا يعني اوك دركتي مرسومك دركتي ببي دستور ما في كردا خو پرورده کرن و پرورده دیتن بزمانی دایی که اوایا 2 ساعت نه اوكي يعني نه مجاري يعني زماني كردي نه زماني كي اجنبيه كو بيجي 2 ساعت تاني يعني فيا دبي سر راست کرن و ببي ماده کی دستور نقاش درباره وی خالته بده گهای کودری جبر راستی گلک جواک دی پرسه یعنی مجارا پرورده بزمان کردی جواک جره گلک هستیاره اوهین دست بی نبویه نورمال گرک کمیسیون کوره وزیر ای پرورده گرک وره لگل دسته پرورده رونن به کاری ماشینن و مجاری ای پرورده سیاقتک جروری دیتن یک جی شهادین کو حتی نهاج زانینگه و جدبستان ای خسری درچونه وان شهاده گری که مصادقات سرچی بی یعنی ورن قبول کرد ورن اری کرد جبوی دوی چرچوه دا یعنی ده مجاری آرامی جواک ده و صادبه گاوا کو جواک لسر ماف و ناسنامین خو وک اعترافک بیوری کرن او برحتي دكاره بيجي ازجي بشكي في دولتنا اف دولتها منجي يعني في چرچبه دكاري وانا بيجي اما كو هرتم انكار كري بي ما في وي كيم ورديتن كساتو وي بيبچوك خستن او بتجاري نكاري سيستمك يوصل دولته خود دولتك وصل ببينه همان وقت بجواك عرب ردنا و آرامی داشبوكو بيجي دبي عرب جي بيشي وزي الكردان ميزبكن وكرد جي بيشي وزي العرب ميزبكن بروفا جيوي وشر هر داعيم هندرين چه ببي وتجاري جي استقرار الهرم آوانا بي نايا واكر بله وگرن هفدیتنین وی میشنی چه بون هم وزیر کار دروی امریکی را گلو اف ستاتویا روش آوا تبیت من دیا کرده حتی بچه آستی هات نقاش کردن دما اوه دبیجن تصور آوا نری نواج بوه یکی چیه دوم جی زاگونا پاراستنا کرده گو کتا روژوا کنگرسا امریکی ده هن آلید بیجن بشتی اول هف کرنا چه بوی وکی اگر بست چه بو دبیگو ایدی نما جدی وره نقاش کردن و پیوستی پی نیدیتن آلین پیوندیدار لنسیگرام بخون پیره رونشتن چند کن گرسمان دیتر چقاس وی بردوام بکن ده پیشکشی و اری کرنا و زاگونه دا و بحثا فرح کرنا و گوه به زاگونه پاراستنا پیکاته این سوری نها يعني دانوستاندن يانجي جويني كل ميونخ تشي بون اساس جويني كن بون يعني وسواك كن مساج داينا جهر دو آليا دا اوانا بيشتي دور دا هم جبو پیمانا كوهاتي امزا کرن يعني وصا مديد دهندر وان جوينا دا في پیمان وك بوي ستونك كو جواتا ناف دولتي بيشتي خود سپيرني دا کود هندری سوری دا سیستم کنو چه به سوریه کنو به آوا کرن دستور کنو هبه
ev peyman bibe bingehê aramî bingehê netew bibin xwedî maf yani wek ew wisa lê tê meyzandin û serkeftina wê pêkanîndina wê me dîtkî pir bi ziravî şûpandine yani wisa dûrî ew ê nînin gav bi gav şûpandine û va sûza jî dan gotin em ê cardim bişûpînin û em ê nav danûstandina de bin û em ê hewl bidin giranî bidinê ji bo ku pêk were ser erdê. Ama mekanîzmeke taybet ji bo vê bi rastî nîne yani mekanîzmeke ê şûpandinê û ya komîsyonek derbixînin û ê çawa bikin nîne. Lê bi bîr anîn yani gotin cezayên şartlî cezayên ser Sûrî hebûn bi şart rabûne. Gava ku carekî dî hewldanê şer yan jî êrişan hebe ev ceza nû de vediger. Ji aliyê hinek aliye de van tişta me bihîstin. û dervî wê ji bo mijarî biryara parastina Kurd yani ev pêşnûmaya ku di Kongresa Amerîkî de danûstandina wê heye. Şaş femkirinek jê re heye bi rastî. Yani wek sankî eger va peymana me ecele nekiriba belkî ew biryara derketiba ji Kongresê newsaye. Ev pêşnûme biryar belkî zaman doxe heta ku derdikeve. Danûstandinê me li gel Lindsey Graham, li gel hinek kongresmenê din, senatorê din hebûn di dema şer de heta wexta ku ev biryara ev pêşnûme biryar de hat nîqaşkirin jî danûstandinê me hebûn. Heta ji Lindsey Graham bi xwe jî me bihîst yani got vê peymana tiştekî baş e hûn dikarin ew bikin lê got ez ê pêşniyara xwe de berdewam bikim. Yani tiştê ku ji me re hat gotin. Ji bo vê dibê mesela piştgirî destek ji vê biryarê re hebe. Ji vê pêşnûme biryarê re heta ku ji Kongresê derbikeve ev ya pir girîng e ku me re Ser asta gelerî û diplomasî. Divê. Pêwîst e li Yekîtî Ewropa li meclisa ewlekariya navdewletî mesela biryarên baş derketin destekek baş e ji bo Kurdan. Yani heta ku ev dewleta bibe dewletek demokratîk bîle yan jî guhertinek tê de çê bibe bîle biryarê wisa ji bo netewa girîngin yani ji bo Kurda girîngin. Em ser vêna pir ciddî em kar û xebatekî bidin meşandin bila Kongresê de ev ya bimeşe li Yekîtî Ewropa bimeşe ev ya rengekî dibê garantî ji bo parastina civakin. Mesela wextekî ji bo îzdiya biryarek wisa derket baş bûna ji bo Kurda biryarek wisa derkevê baş e. Dibê bir ser kar bike yani peymana me ne dijberî vê pêşnûma biryarê dixwaze me bêjim. Bey. Piştgirêkî berbiçav belkî hinekî dereng helwesta navdewletî piştî êrişekî berfirehel ser rêveberiya xwe ser hat lê gelek helwestên xurt jî ji bo Kurda û ji bo Rojavayê Kurdistanê derketin pêş. Mekanîzmeyeke ku ev helwest bibin geran yani wekî damin êriş dubare nebin yan jî ev li hevkirinê ku hene biçin serî tiştekî wisa dortê de heye. Nîne na tiştekî wisa tune. Yani tu taraf nabêje ez garantorim. Tenê serok komarê ê Fransayê her car dibêje helenî jî dibêje û wir jî ji me re got. Got ez dibim garantorekî siyasî ji bo pêkanîndina vê peymanê. Lê di esas de şûpandin û danûstandinên heyî jî bi şêwazekî yani ev rolê vê garantî dikare bilîze. Tiştê dawî dixwazim pirs bikim ku civaka rojava ji ber gelek sedema serbestberdana Daişiyan, tevgerên li ser sînor navbera Sûriye û Iraqê de tecrübeya bi hikûmeta demkîra mudaxeleya Tirkiyeyê hemî metirsiyekî li cem civakê didê peyda kirin û civak niha di nava seferberiya giştî de ye. Ev giringiya berdewamiya vê seferberiyê hetanî rewş daha aram bibe ev li hevkirin pêk werin hûn çi qasî erênî dibînin. Yani bi rastî ev xeteriyek û cardin şer derbikeve hene li ber çavin. Yani vêna em wisa sankî her tişt qediya temam bû dibe kes wisa nefikire. Tehlike hene, xeterî hene, dibe mirov hîn jî divî warî da hişyar be, ji nêz de bişûpîne. Yani bangek tenê bîle dibe bibe sebebê serhildanên mezin.
ام هول بدن يعني آلیا خدا حتی نه هولدان ما تفجیه پیمانه که هاتیه امضا کرن بلش بو يعني ام كاربن ريل بيشي قركرني بقرن وام بيجهن اجر بس هيك وام كاربن دانو ستاندنا بكن يعني السيرفي اساسي او تشيبو لي افياهن جارانتينا بويا جبوه دبيك يعني دبي وريدا شو باندنا كبرجنيز ذهبه وام سر كاربن تيبات آلية بيواندي تيكلين دروا مثلا دانو ستاندنا ده هر وها چالاكين كودهاتن كرن ده وقت کو بخواستن تا يعني بتردد ده نوا أبي دابن نوا چالاكيا دابن جبر کو ما ديت يعني دوی بواجوها بهوري دا ضغطك برمزن شكر جبو كردا بو جبو باراستنا كردا بو سيبر يعني بو سيبرك جبو باراستنا كردا جبرو شون دا جيه وصابه رحكي قالك أصلا بلندا جيكيتي واتفاقي دركت ورته وكو تشاوا جواكا كرد بيجي حمونا كوكي شون خد هلا و د يك قناة دا بهف دورا چالاك بون و باندورا خل سر رايا گشتي كر وجدانا مروواهي خسته حركته والسر بي أساسي پشتگیریا كرد دا أصلا جور دا دركت ورته بفي رحيفا بردوام كرن قلق گرینگه گهندانا شر تیبت بشی وازکی پرخراب تیمشاندن وکسان که اشته هنک هنه سببن کووا مثلا ویشی وازی در که با ارتیان و ایرشاد چی ببن اویا شر تیبتن برنگه کی پر تیبت دخوازن وی رحی یکی تی اتفاقی کچی بود خوازن جو ارتی راکن ام جوی را هشیار بن و ام براستی کاربن ده خطا خوی نتوی گشتی ده بردوام بکن. گلک سپاس دکم. گوته دم خوش با موقعتاند. مالی آوا. سپاس باش. سپاس. بری بینر هنجال فرام دکن داویا وی هف پیوینا خویا تایبت به هفسروکا دایره تکلین درویا با کروجلات سوریه رزار الهام احمد حتی نجار کلیتر به مندنا وخیر و خوشی.